Runmawi TV clear tu te chibai vek ule B.Vanlalchhanchhuahi kania Chanchinthar lo ngai thla Anggu amasa in chanchin langsar zualte Assam Rifles thwa sanram hlutna hu Mizoram sarkar in a pek tur cheng vaibel chenga point panhi pathum chu pelo turin sarkar lai puina ngai dam ti Chief Minister pulal du omachwan soi Mizoram Agricultural Marketing Board in a buat sai ranga so thing song bol na mun chu vo in khan Chief Minister pulal du oman ahong Mizoram sarkar in a thlona dam lo enkol theina tura adwan Mizoram Universal Healthcare Scheme max kaltlangin max kalpuitu damdo intehna damlowan enkol na senso watan nimin January ni song panhi thochan ni khan cheng vaibel cheza song panhi point panga panhi an petoa private damdo in song pathum ten max zom tumin sarkar ne nanin dor mek Sports Minister pulang hing lova marchuan in fiamna le politics in polachalo ti soin politics khelna na in fiamna manglo turin mi puite asom tuna chanchin kim changzokin Assam Rifles thwa sanram hlutna hu Mizoram sarkar in a pek tur cheng vaibel chenga point panhi pathum chu pelo turin sarkar lai puina ngai dam ti Chief Minister pulal du omachwan tarlang he thu hi vo in khan Chief Minister pulal du omachwan Instagram ma tarlangin ni kuma Union Minister for Home Affairs pu nitian rai hne na DO letter a thon chu aron chan le thu le Assam Rifles thwa sanram hlutna Mizoram sarkar in a pek tur chu pek angai lo tur thu adong ti atarlanga sarkar lai puitan uitham ni alan lawa wang le state retheita na how tak tham ani awangin ngaidam mai tura adial na chu ti hlotlin ani awangin lomomati thu asoi Mizoram Agricultural Marketing Board in a buat sai ranga so thing song bol na mun chu vo in khan Chief Minister pulal du oman ahong Chief Minister pulal du omachwan kan sarkar hnuwa Delhi niti ayokin Mizoram thaithar munphia so thing ai engle marcha te min buai puya meeting kan nei thekha Mizoram ta na la thleng ngai lo ani ati a ginger capital of India Mizoram min puanga anei tu ni na kan nei thete hi Hlutea mani ati so thing awang hlotlin na chang an thu andong chhozel ni soin Chief Minister chuan CM Relief Fund ta po so thing shalna anron chunglut na sa hle ati a kaushan tholom te thlengin thingtlang lama chuan apun phani in a soi Chief Minister chuan tunma atangin sem policy in kanril ru atipyang swala athona don poisa chu manral po aola tuna chuan so thing le thildanga kan thorim ra tel chovin ashalna atanga kan sumhu te po kan mang thiam chhozel to ani ati a so thing le season lo thlengdona hemikonga kan kutke te sarkar na thoktu te po in an ngai poimo ber turani ati bok so thing songbol na mun hi a enkol tu tur good faith le Mizoram Agricultural Marketing Board in kumli atan thoho na thuthung anzia ka he thuthung ang hian January ni som panhi sangni somthum thleng he mun hi an lwa don ani Mizoram sarkar in a thlona dam lo enkol theina tura adwan Mizoram Universal Healthcare Scheme max kaltlangin max kalpuitu damdoi intehna damlo an enkol na sen sowata nimin January ni som panhi thochan ni thleng khan cheng vaibel cheza som panhi point panga panhi an petoa private damdo in song pathum ten max zom tumin sarkar ne nanin dor mek Mizoram State Healthcare Society MSHCS ho tu ten hena changa Runmawi news thudon danin tundin huna Mizorama private hospital som panga in maxi an kalpui meka private hospital dang pathum chuan maxi kalpui ve tumin sarkar ne nanin dor mek ti an soya private damdo in te hi amal mala indor na an nei pui thule red vela in rem na an zon mek thu asoi bok private hospital som pathum max zom dua sarkar dor mek te chu Alpha Hospital, Agape Hospital, Aizol Hospital and Research Center, Greenwood Hospital, City Hospital, LRM Hospital, Adventist Hospital, Ebenezer Medical Center, Trinity Hospital, Rosewood Medical Center, Care Hospital te Mercy Hospital ser chiple Hope Hospital lunglei te anni Maxi April ni khatsang ni somni panga achang khan kalpui ni in nimin January ni som panhi thochan ni thleng khan max kalpui tu damdo intehna sarkar chuan damlawan enkol na sen sowatan cheng vaibel cheza som panhi point panga panhi an petoa he hi damlo sing ruk sang ruk zanga somkwa panga te enkol na sen so ani Sports Minister pulang hing lova marchuan in fiamna le politics in polachalo ti soin politics khelna na in fiamna manglo turin mi puite asom Nizan Khan Champai District Lianpui Community Hall Tuipui Ral Games and Sports Association buat sai Tuipui Ral Annual Sports Meet voisom nga pathum na chu hongin Minister chuan infiamna discipline shang ti mason zelan tum thu asoya infiamna chu politics khelna na manglo tura cha in sports le politics in pol achat lo thu asoi
Minister chuan tuipui ral GSA ruah manna cha ati thu soin infiami zanga chuangan mi khwal the hi aro pui ati thu soya mathlir thui tak neya mason tumzel turin chalai ti acha bok Horticulture Minister Pusila Soivungan Sorkarin Thai Thanbik ane so thing ai eng munphia le marcha ate na satakin ma alania soin support price teng viable cheza somli pek chwa ani thu soi Mizoram Agricultural Marketing Board in a buat sai ranga so thing songbol na mun hon na a he thu hi voin khan Horticulture Minister Pusila Soivunga chuan soya apulunga so thing ringot lo deu a process dan kan mi thiam ten an ngai to a voina chu tiang ti theina tur kan nei ta hi alom hle ani ati khwanglenga po Mizoram Agricultural Marketing Board in chakta kapmala in company ten an boy pui chhodon ti Pusila Soivunga chuan soya tuna kan thlenchina ringot po hian lom thu soina tur tam tak a oma ti in sarkar na thokten theito pa flagship program ti hlotling turan ha an thona lom thua soibok Horticulture Minister chuan Chief Minister chukut na thoktu te lamjang ani thu soin angai sak ema choikan po atum hle ani ati a sarkar po in flagship program aneya mason na anmu chhauzel ani ti asoibok Excise and Narcotics Department in Nizan January ni som pani sang ni som ni paruk dar sarile achan ve khan aizol tennis court bula methamphetamine kg som pakhat le gram za som pariat mum noi khat le sing ni le anei tu nia pu mi pani an man Excise and Narcotics Department in methamphetamine an man tak nei tu pu te hi kumsom ni pathum mi Yahya Hussein Jagannathpur Karimganj district Assam le kumsomli pangami lal chwan liana ruan tlang champhai tunadur tlang le tan cheng mek nia in chalte anni a methamphetamine phurkwal na atana anlir theiman Mahindra Thar Rox MZ01AE 4632 baka mobile phone pani shensak anni bok Excise and Narcotics Department in Nizana anman methamphetamine te hi Assam lama kalpui antum mek layam man ani thu Excise and Narcotics how to tetsuan an soya methamphetamine wangaman te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 NDPS Act klot sana thu boy siam sakin voin khan Special Court NDPS Act Aizol District ta shwai ngal anni voin khan BJP Mizoram shwai tu tetsuan Aizol press la pa thu thar the dar tu te komin sarkar lai puin scheme adwan thar Viksit Bharat Gramin Rojgar or Ajivika Guarantee Mission Rural G Ramji chumire theite tanmal somna ani don thuan soya G Ramji hnuaiah hian ni som panga chunga anin hlona hlo pek ani lo chuan state sarkar in an hlo pa ngai tur ba ka zang na domna compensation a pek te langai don ti an soi BJP Mizoram State General Secretary Punelson Notilla chuan G Ramji hnuaiah hian Marchak State le Himalayan Region tetan state matching share 90-10 ani thu te state dang tetan 60-40 ani thu le UT te to central in za tumsak thu te asoya Mizoram sarkar in atum ve tur za asom hi ahuna apek theilawa ni som panga chung G Ramji beneficiary te nan na tholo an lak lo chuan state sarkar in compensation a pek angai don thu asoya MGNREG hnuaiah Mizoram sarkar in matching share a pek thachina wangin G Ramji hnuaiah po thataka poisa a pek the an be se thu asoi BJP Mizoram State General Secretary Pulal Fakzwala Hauzel po in rammi puite ngai tua tu sarkar omna apiang churam mason anni thu soin BJP sarkar in India rammi puite ma khwanga in G Ramji hi adwan thu le G Ramji hnuaiah hian MGNREGA hnuaiah thil dik lo omchin le eirugna omchin te ti bo tumani thu asoya G Ramji hnuaiah niza somni panga in hlona oma hian lo nei tu te bu seng lai le lo lama an buaya wanga in hlona siam theilo lain ni som rukchol alak thei don thu asoibok BJP Mizoram Joint Treasurer Pilal Remsangi Fanai chuan Mizoram job card nei nuai ni sing khat sang thumanom thu asoya MGNREGA hnuaiah khan job card lemte aom china chu chuan central sum tam tak e ral chin nia soin G Ramji hnuaiah chuan tun lai thiamna sang tak tak mangin heng e rukna le thil fel lo om chin te hi ti bo tumani thu asoibok Kolasip DAO District Agriculture Marketing Committee DAMC Member Secretary ni bok Pu Joseph Lal Nuntluangan sarkar ruah manna angin kumin February ni achanga me ni somthum theng Kolasip District ka so thing le mun phya le ani tur thu asoi Kolasip DAO chuan Primary Society member te thar chwa chau le Secondary Collection Center a anlak thei hun chunga shalte chau sarkar in support price apek tur thu po soin mun phya ro chu grade thlar lovin kg khatha cheng somria tin zo han ko in an leidon ni in soya
mundanga shaldu zok anom po in kut na thok tu du thlanna ani thua soibok pu Joseph le nun tlwanga chuan nikum sangni somni panga khan sarkarin kut na thok tu te bu thar quintal sangkhat zali somsari pahni ale thule kumina bu hum quintal zathum somnga an leile to thu soin tunkara bu hum le chunzomani tur thua soibok ani Kolasib district ta hian kot na thok tu te so thing le mun phya le na mun tur khotina primary collection center Runmawi thute primary collection center te nanda khom na tur secondary collection center thingdol saipum le vaireng te ya te an siam thule secondary collection center atang hian ale tu tur te hne na shal swale ani tur thute Kolasib DAO chuan soibok Central Wyman Hnuaiya kumpuan duty ten thakhat December ni som pakhat sangni somni pangale January ni som pani sangni somni paruk inkar chungin rihlo kainhoya mi za somkwa pani an khoma hemi hun chung ve khian rihlo heroin number 4 hong somni pani le tiktak somli pakhat anman December ni som pakhat sangni somni pangale January ni som pani sangni somni paruk inkar chung ve khian Central Wyman Hnuaiya kumpuan duty te chuan damdoi rui thei AP anti mai chumum zani somriat anmana ganja pekhat anman bok hemi hun chung hian rihlo kainhoya mi za somkwa pani an khoma hengzinga mi somriat panga te chu home center da anni a mi pani te chu excise and narcotics department kuta hlanin police kuta mi pani bok an hlanani heti la hian excise and narcotics department po in tun thla January niko zan khan rangwamwala lalrin chani kumsomli rangwamwal mel thuma omnia in chalhne na changin rakzu sabzu le beer enge mozat an mana excise and narcotics department how to tenan soidanin rakzu sabzu le beer an man te hi sabzu ml za sari somnga za somthum pakhat ml za thum som sari panga rukba ka beer ml zanga can somni paruk le rakzu ml za sari somnga za somni pani te anni Excise and Narcotics Department hian kumin January ni khat achangani som thleng khan Mizoram hun shanga rakzu liter sangkhat zasari somsari panga point pakwa panga bial le zubil lai chin sangthum zakwa somruk pali doidim kezi khat le zu siamna bung bel chi shang za somthum panga anman to a ni som chung lek hian sabzu ml zasari somnga zali somni pani ml za thum somsari panga za ml za somriat somruk pani ba ka beer ml za ruk somnga ni le ml zanga ken sangthum zasari somriat paruk anman to ti in an soibok Lok Sabha MP pu Richard Vanlalmawii chuan nimin January ni som pani sangni somni paruk lama Ministry of Road Transport and Highway Secretary te akomna a Mizorama project lian pathum omme katan cheng vaibel chheza chuang anor chuak ni in ZPM party chuan vo in January ni som pathum sangni somni paruk thole ni hian thu chwa an siam nimin ni som pani thakhat sangni somni paruk lai khan Ministry of Road Transport and Highway Secretary V Umashankar Lok Sabha Member of Parliament pu Richard Vanlalmawii chuan a office a lengin akoma Chief Minister le PWD Minister ten anungai poimo Mizoram incha kanlak na pui ber National Highway 6 konpui le sairang inkar kong thom that mek chunha amwan thu athlena forma ahna zo ani theinan ma la turina shila secretary pon chakta kama an lo lak tur thu in a chang Mizoram ta na mason na kalai mek dangte po soipui boka Mizoram file pending a ommek te soipuin ama thei angbera sanction turina ngena vo in lama PWD ho tu ten hena changa ZPM party thudon danin nimin ve khan MP ngen na awangin performance based maintenance contract PBMC tamphai to zo khotar crore somthum pariat point pani te long tlai to zo cha chwa crore za pakwa point panga pariat te ba ka one time improvement tamphai to zo khotar tan crore som point pathum sanction ani ngal thu don ani awai in cheng vaibel chheza chuang project pathumata na soi chhuak ani hengba ka hian project pending lo omte po sanction mai turama anlak mek thu don tel ani bok National Billiards and Snooker Championship 2025 to 2026 khel turin la sang zela Khatla South Mizoram Snooker and Billiards Association MSBA player hian nimin khan Haryana apana acham mek National Billiards and Snooker Championship 2025 to 2026 January ni sari achang khan tan to ni in January ni somni pasari sangni somni parukhya na morbok ani ang January ni sari achanga January ni som pakhat thleng khan qualifying an khela senior snooker main 24 groups of 4 to January ni som pani achanga ni som paria chungin HLCT Bhadurgarh Haryana khelmek ani
National Billiards and Snooker Championship 2025 to 2026 hi group somni paliya chenin group tina mi pali an oma best of 5 from sinanin khelvek dona lalsang zela hi group W omin R Girish Railway Sports Promotion Board Bala Krishna Telangana Manish Jain West Bengal tenen anom ho ani January sangni somni panga thatop lama 91st Indian National Billiards and Snooker Championship 2025 indoor Madhya Pradesh khela lalrina ren thleinen Mizoram ayoinan khela lalrina top 16 le lasang zela top 32 te hian an khel chhle a senior level a chuan national championship a Mizoram in record an nei chart ber chum ani nge Environment, Forest and Climate Change Minister Pulal Thansangan Forester Training Batch somni palina convocation program chu Forester Training Hall Conference Hall Bethlehem Vengthanga Aman Puya Field Staff te chumi pui mwa Forest Department mel pholang tu an ni thu soin khotlang le po sang sang te chata ka tho pui turina cha Forest Minister chuan Forest Department le mi pui ta ka ra tho Hauhnar cha a om theinan ram ngo thingle mau nungcha te ven him le hum hal konga zawzo ka mi pui thleng phak in sha tirna awareness chi sang sang hwai hot apoi mo thu asoya ramle namtan an tha le zungpia lama an thiamna le an theina konga thei thop chwa zel turin trainee te chu acha bok Forest Training School in November sangkha zakwa som sari pali adini in forester zathum somthum paruk le forest guard zaruk somli pathumin he school achang hian training anzo to a forester batch somni pali na a hian trainee som pani omin honors in an pass veka an training chung hian Mizoram chung le Mizoram Pona National Park le Forest Division shang te to in study tour an nei ani Tourism Minister Pulang Hinglova Marin Tourism lamam halak na khotlang le mipuinen in kung kaina cha a om atul thu soin projection tu chu sarkar ni ma se athok ha tur le ahlok na tel tur chu mipuyan ni thu asoi wang chekhwa a ko chwa ro pui zofa te thangta geita prashad noya project kalmek Cultural and Heritage Center at Lona he thu hi Tourism Minister chuan soya Mizoram mun shanga khwalzin hip tur mun ma le event siam chopa chu lain wangchia chuan mikhwal hip tu chatak an nei sa awangin wan nei ati thu asoya mikhwal tamzo kan nei zel theina tura project kal mek chatak lo enkol tur le mikhwal lo chhon chat zel turin cha ani sarkar thu chhoina tarlan danin wangchia a tourism project atan hian vaibel chenga point pali pasari pathum pani ruahman ani a ruatui kholna turte solar street light le khwazin mammo le lom tur tam tak siam tum ani a kochwaro pui hi Archaeological Survey of India Nwaya Protected Monument ani Serchip khopui ludo na I love Serchip signage ti chetu ni nge ya shian mi pani police in an man I love Serchip signage a horop chen khachu ti chiata ni awangin Serchip borsap office in Serchip police station a FIR an theluta Serchip police chuan ma le zui ngalin mishang shang thu zofia an ni nuwa hetil thlengmo phurtu ni nge ya shiat mi pani Serchip field veng le Serchip mar venga chengte chuman an ni a hetil hi anti chiat nge ani thupo police ma a an puan hnu a Serchip district jail a dalu an ni Serchip borsa pupol elkhu machuan police in rang takapoi khoitu te an mana wanga lom thu soin Serchip beautification project noya malak na peng shang te baka sarkarin mi puita na rural adin te chu mipuita ani anga nei tu thinlungpua enkol turin district mipuite acha a wantlang mun poimo te ti mel hemle ti chhia chudanin a khaptla thu soin phalna lama salova mimal le polinan lo ti danglampo danbo chhiatna ani thu asoi hetiang thila thlen to lo na tur le wantlang thil ti chhiata wanga shemngai anum to lo na turin borsap chuan mitin te tho ho puya asombok Mizoram pon lam chanchin lo ngai thak chunzo mang u Iran Supreme Leader Ali Khamenei paitumna awanga mipuilung oilo na chu aso sang tale a nikum December ni somni pariat khan Iran ram eile bartla hniam na salu tu ko wangin mipuilung oilo na anlan tir chana tuna pheichuan protest awang hian mi zaruk somnga chuang thi to in protest tu zinga mi anman kum somni paruk mi Erfan Soltani tunak tung ni som pali hian khailum masak ber turin Iran Islamic Sarkar hian apuang Tuna buaina chuak hi kum sangka zakwa somseri pakwa a Iran Revolution nuwa buaina chuak lian ber ani a Revolution ti hialinan soito a mi maktadwai telan wak chuaka Iran ram mun somthum pakhata akangkai vek to bok US President Donald Trump chuan Iran mi puite thina altheng ani chuan an ramanin rol tur thuwa soito a tuna mi puilung oilo te hian kum sangka zakwa somseri pakwa revolution a anlal tha tak fapa Crown Prince Reza Pahlavi US akum somnga don lai bibo to chu aming anlam rina sahle ani
Israel President Benjamin Netanyahu po in thoma nei ve renga in ring anom ti asoya Iran Supreme Leader Khamenei le a Haute hian US hian Iran a be chuan US based an be le tur thu an soi ve reng boka Canada President po in Iran mi puite a thlop zia atilang to bok European Union lampo in Tehran tan kongan khar to bok ani khati zong kha Chanchinthar kan ngai thlak theite chu ani e